Bos Pujan ada muda ini aja dulu IWS lagi pantang dengar mamaku dia pakai kaki kornai mereka seniman-seniman tukang dan asep sunandar kaki bos Rica Production mamanya Abi Mandu sing lagi dengarkan Rica Pro Indra Putra Official lagi apa di sini di Malaysia Boteka Syam sing becak ketingan lagi mamaku masih lagi berbahagia selalu sedang tinggal. Ayo subuhun ayo panjakan disawer majikan sepuh jepengan abure mana sidana ngadana si anak dek majikan sepuh majikan tua 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 majikan
tua enggak subuhun je enggak hari enggak tua apa kowe bakal ngeges pada kali padungdung Kang Mas